Kasorkar Meghalaya Democratic Alliance hagasngi balang jong katayo kelarai ban pha dagajing tho syaka University Grants Commission. Ban kerpat yaka ban penjelan syua yaka por penlong eksamen jong ki final semester yaki bapuli undergraduate bat postgraduate sya ubnai risau hababo ru ikajing terwa bagi tarik tho eksamen kenlong hapedeng kah nyau tarik risau bat ka khandru tarik jong ubnai risau. Kasorkar Kalasya Negara yang kejingilang bisarkam bala penyaj da Menteri Rang Ba Kejelau Konrad Kongkal Sangma kabalawan isyam bentar di ofisar dengan terat pulih putih Kejelau bat kibi-kibi. Katkum ke negara kasorkar kala pentip bahkan pa kejing tho akasngi palai jong ketayo syaka University Grants Commission kabala penmi ya kejing pemenadang syan bagi eksamen jong samla pulih undergraduate bat postgraduate kideban pendap apa kalai pau tarik unai luar. Kasorkar kelebu kejing terwa syaka commission bahkan penjelan dengan eksamen cuk benai risau bat kela terwa ka nyau tarik kendai tarik khat ar tarik khat sau tarik bat khat ndru tarik kum kisngi mentho eksamen bat ik result pat an penmenano apa kalai pui tarik risau lor kani kela terwa ru ban penlong dengan eksamen dak online bat offline mode kenang bagi samla puli ke besar sabar ke jelai ke nyok menelek eksamen klaim kenu kejing e Kasorkar jelak ladap ru mencong jengalang hadu arsian bat ke skul ba Northeastern Hill University ban penbet ikan ke eksamen kamtam hadin bagi yang syari behedo jongkari ke Supreme Court. Kala penmi ke hukum ba amla satya ban ai yagi degree syek samla pule klaim kejing penele ke eksamen. Katkum kejing itu jong kasorkar ke eksamen jong undergraduate ke eksamen kan long da ke online mode bat ru ya ke blik tho syaki examination center ne ke offline mode. Kat bayar ke postgraduate pat on lebet dak online mode. Harga jingelang bisarkam belalong hak sineng kongpat ke sorkar jela ke pentip baglade ben itu ekikato kena teli gejaka ke nong bak Shillong kentup ke jaga penyang kali hapolo ban penlong ke yo syong dukan madan basipor ke nong bak Shillong. Hendrai ke sorkar ke pentip batang gitu ke nong syong dukan madan bala register helade bat ki vending committee belatung ke sorkar bakentup ke vending committee bakliat dau CEO ke Shillong Municipal Board bat ka vending committee bakliat daga deputy commissioner kin yo jaka ban syong dukan hakini giyo. Katkum gejeng ong ke sorkar hadu lai sepangut kinong syong dukan ke bala register hakini vending committee kin yo jaka ban syong yo hakini giyo madan kam tam kito ke syong dukan madan ha police bazar bat mot pran. So today we decided to start accommodating these registered hawkers in the places where identified jointly by the Deputy Commissioner and also the Urban Affairs Department. Tengah kermen skem bakiru kin cooperate, hoit namar pi bonsen. Hakabedang sedang kayo pi ong hangnu ru, la pi dong ong merkana hapedeng soru teng kadang bampor. Bonsen ni kayo kayat katu kat nipor, pila ban ong no pin nempat la ban de bon, tenrei kat banang kipat ba kenang tip kat banang yat kasngi kapor nga ong pi hangnu no pibo kamot kin poi kinong de kinong tit hakaba kin lek banya tit banya you number ba ande kila tip balade notify ye kitu iri nga kermen skem ba kitu kinong tit ru kin lek mare sekata kajaka ban lek tit na kamenta kijing don kam go jongki. Hakini kejuk kejing elang ke sorkar kali yang scam hala kejong nong rem banyai beteng bet kejing perking hakabede bat kejing rung jingmi jong gibrio na kawai kejelas kawai pat wat habdeng ke hukum bat kejing betha jong ke sorkar pedeng bat ke sorkar jela kala syim ke negarai namar kejing i ya kejing por stat jong ka klam COVID-19 ha kejela kam tam ha kanong ba Shillong ka Ministry of Home Affairs dangshan kala pha ka Siti Shabarok Chief Secretary kejela kiba betha ba amde show ban perking ne bo kendon ya kejing rung jingmi kibrio ne kimar ki mata na kawai kejelas kawai pat kani kejing betha ka dai ru shibenta na karai jong sorkar ha ka unlock 4 balapan pendapat ba man hak sisajan hendrai ke sorkar jela kala pengsan la ka jong nong rem da ka boong baga ban shim ka jingkit kle ban petchwa ka jing singan jong kinong chong snong bakin lat ne kejing ma jong ne ka klam ke sorkar kala pensyai ru ba ka jela kam shim la pen kan satya ya kejing betha jong sorkar pedeng namar kladap ban penjunsur ki kendon ba dai ba kejing rung jingmi jong gibriau ne kejing rung jong ki mar ki badan kam syapok ka jela Mdei ba peknyim dei berstu bakla bangin ong bangi close down totally. Ka total closure down kamdon. Nrei ka banga ong yepi ka bangi na keleng sorkar ka ka bangi la. Kalong bek ngiri kulit. Namar balayu bangi yo i baka spike. Jong ka ni kijing pang kanang kiyo.
Haga jela jongi kamtam angnia East Khas Hills but angtai West Garo Hills. Di nakara daw kolong ke regulation has to be in place. La dengi mlek komta kamlong. Dengi mut banong bangilong against ya ka directive na ka Ministry of Home Affairs. Nrenga ong pi nakaliang joko state comment. We are also responsible ban pentikina bagi pajba nong sok joko jela jongi kilong safe. But ru kajing sapriang jong uniu kenyang jingpang. Nginla kat bala ban kontrol dan ban cut down ba unnum sapriang keleng joge jela ka jongi nak ta daw ka regulation nakaliang joge jela kan ya sekmat batru ya katu komo opi ke protokol skibela deble ba menta lada pi ong makna bangi bo ya kini ke regulation so kamut pad ban ong mengikam yiki kali marbam ki mardi ikitu ki kali ki bakit ki ba iu yiki essential commodities hadu kitu ki nong wan kit nang taban dejur ban wan tet jur kitu ngi sya be te ko mo pi kamdon ban ong ka total closure ka bangi ngim sya tudot yen no ban rum ten rei nga ong pi kat kum ke jing don kam ke relaxation ka don ten rei ha ju ka pon ngiri kulit khnang ba kan long save ban yada ya ke jing sapriang jong nu kunyang jing pang hapo ke jela ka jongi Usembut Menteri Rangba Kejela Ubak Presiden Tensong ha kesini tok diang ulih tu ha kejingalang maka sorkar ha kini kesini kala syong menekran halur kimat ke bakongsan. Bat ke sorkar kala syem ya bon teli girai bat kawai ni kita kalong balarai ban weng no e kejing mana ban play gidukan syab deja ke badan harut ki surok ba National Highway. Ndai ke sorkar kan sepen mi rupat iki kendon ki ba perking ki nong dia bat ki bawan bam. Ki bagi hab ban debut renti. Sakawai kerai kelong namar kejingdon ki beriau hendrungut ki batrai hamin secretariat ki bayo ikunyang jingpang COVID-19. Ka sorkar lembah ketenat kokot kakia kalapan kuat ya ka main secretariat bada ka additional secretariat ha ka san bat ka hendra tarik menta unai lor arah jarat pau bat ha kani kistayau banwan katana duk ka nyau tarik menta unai lor on perking bahai kerung kami ki beriau ha kini ki artli ki jakat rekam jong ka sorkar. Ha ka bedai bat ka jingkiu stat ka jingpur ukunyang jingpang COVID-19. Kesorkar nang ne syakamat kan perking bahai kipat ba bagin buat renti gijing betha jong ketenat kakot kakia kom balapan bena naduk kipor ke bakam mensyua. Hadin bang yo i ya gijing kiu jong kini ki positive cases man kasngi. Hakaba barok yo i ki pajba ki yo i mapi nakaliang jong ke media pi yo i pi tip ba. Tingle kren sadi bahaya kani. Batru nganut ban ong pi ba kan ne ke community spread. Ke community spread ke jing sapriang jong dengan kenyang jingpang kelahir syamadan kelapoi syadu kisnong sikitau tika ke mengikwa ban penken mau hang ne yiki pajba nong snong jong kejela batru kumju ya ke bawan siapa kejela jongi na kementa kikam ke babun sertap ke mengikwa ban ong menta kalong sngau bha ban sumar bha yalade daladi bat kata kalong ke basuk bahaban le ke benengkong kalong ken mau ya ke social distance ban ya syong jengai iwe ni iwe pat ka ban num duna ya kan ruput ka baar badai ban deng ya ka mas jongpi syanu ba pilej halani ba pi syongkai bat ki bayi ngi basem len ki lok ki jor bat ru ka balai ban sait yakakti ban le khoj yalade sait yakakti kat bapila kat banang bun kat tanang bha nemdon kan no ka bor sorkar ha ka perthei barok kawei kabala ban yakun persya yaw ni khunyang jingpang tang da ka bor sorkar henrei ka jinga kun persya ya uni khunyang jingpang ka longbek shimet bat kumjuru bakin burom bakin bud perking ya kitu ki notification lani kitu ki protocols lani kitu ki SOPs ki ban nakal yang jong sorkar kala isu kala belong na poka government of India bat kumjuru nakal yang jong ka sorkar jela